Shiramo papa. Shiramo microfone. Uwa uta atahenes. Utara. Atara menes. Você harera aqui. Harera su. Mungarurire harera ntage. Kuvuga. Kwa kuanza kazi uwe nasi baba. Oh, kwa kuanza kazi uwe nasi baba. Kwa kuanza kazi uwe nasi baba. Uwe nasi baba. Papa, c'est canon. Kwa kuanza kazi uwe nasi baba. Windia. Hasyo Mane eta. mwezi mukishaka kugarutse. Kirimanini yanza Nari nkweretswe. Tugiye gusubizamo igisirimba cyo kunyeganyeza ikibazo cya harera. Kweli kweli. Tugishakire mwe nimushaka mutahe niba mwarambiwe. Gahunda zanyu twazishoje. Hare. Tugiye gushiramo igisirimba ubudumiye nawe iyo byakava. Ubwira Imana ngo amaraso ya Yesu kagaciro kayo. Agaciro k'amaraso ya Yesu uyu mugoroba kakugeraho. Dutate umudendezo w'intambara za harera. Dutate maeneo. Baba nipe uvumilivu. Bidatwaye amezi abiri uzombwira amakuru. Zangu wamenizunguka. Dutate dushaka no makuru yose. Duhakikishe yuko tuyafashe gutyo umugoroba. Siko ime turacyari kumwe. Turi kumwe. Se pasteur no. Pima. Kiblo da civilisa. Elania stasio eka. Hangula wasilime. Tandilili zandole benda ya za. Moenda zagilari ya forme. Tutaranagira kwa harera kwanza. Ndaributse. Nimufashe kano kantu. Uyu mugabo bamwibye amahuzu yose leta ya Kongo yarayamwatse. Nayasigaranye gusa. Tumwambika amahuzu. Apana zejo. Oya. Ejo zose irara. Bamwatse amahuzu yose. Sinzi ukuntu ngo narigwagurukije urya ngo dukore no gahunda dufashe. Vino. Nirino koti niyi simisi nimwayibonye mu gisimba cy'Ubuganda. Niyo yamazana ukoza yimesa nijoro zana mu mwivuga butumwa. Ditumusebeje. Tugiye kumugurira ubona ikoti na costume pantaro na karuvante kayo. Ayitanga ubona amasimisi 5, 10 n'amapantaro 2 n'ibirato. Ari umukristo wogira ikibazo abera twataramye gutya. Jewe muhaya amasimisi 3 ejo hari umuntu uzunyambika. Tuzogera nayo wamutora amasimisi 3 meza amabara ukeneye. Pana bya bindi ngo ndaguheza ibara udake. Vino. Penia stasio eka. Triple de sanguine. Umuhaye ipantaro zinga ikoboyi kandi tubona ko ari smart. Ejo uzoyizana. Naje wa. Nitumara tu. Naje. Pasteri singambabarira. Kubera gutavuzeho. Sinzi naje ukuntu yakanyongoreye tu inyama hari ya hepfo na kangahe. Nata. Zama bitakarira aho ngaho. Ariko namuguriye inyama aravuga ari inyama. Bino ngo. Bangumani bakunda kunyaga naje umunsi mwe baranyeze. Uyu wacu ejo bundi naza ncuranga ngo mpaye ngo ipataro. Ngo nziza ngo nzogende ntore. None gimveho. Emujeho. Ubwo zibaye zibiruzana. Ecumbitse. Mundebereho. Wewe kibazo gatare mu wawe internet wakibamo. Wi-Fi yanje ntizi ahubwo ushira kawungu. Kuguhamagara. Nushaka uzohamagara kuri TV. Sawa. Naingize ngo muhamagare. Mujana ahantu. Kirazira kukazirizwa gweza umukozi w'Imana amahuzu wambaye. Cyane. Tugomba kumugurira imyenda myiza. Ndamugurira amashati 2
meza kandi ishati nziza byibuza y'icatanu byibuze irabayabaye sinomugura ishati y'igihumbi sinomugura ishati y'igihumbi pasiteri ntaga wanyishyuye hoteli ngarara n'ibihumbi ntibishoboka ishati zibiri z'igihumbi n'atanu kandi bene yambaye iz'amajosi ahagaze banazigeza yaguye ageza hano iy'amajosi ahagaze y'abasirimu ijya yo gushiramo koro pastorale imwe yo gushiramo koro pastorale n'iyinga zo yinjira neza ngwino apana vuba turagira vuba utawutanga ngwino uvuge ngwino uvuza nga utanzika banza umureke kirayi tukazugora turi mu ikanisa dukomeze igitaramo Dani kwa ngufu n'imbaga ariho tugurira agasimbi kibazo nguva afite amapata nawe ipanta nawe tumuteze imbere wacu ipantaro nawe ukabibaze Imana igumugisha ariko ndakubyukiraho kare ugomba kuvanya ishakoshi rutiyo bakunyaze abaye amapantaro 3 n'amashati ari 5 amashati 6 6 bofu yatanze ishati abaye 6 mushiki wanje ishati nukuvuga ngo Jane nimba atayafite ubu nyine jewe ndayamwishurira azonkope kwa ngufu arayaha ngufu ariko ngufu tumuteze imbere Imana igumugisha mama ko kurelaxa umunsi atagiye mwivuga butumwa gapira keza karakoste Imana imigugisha kandi amukize musaza wa muri Amerika andika izo bintu presse yandi kutwo tuntu agapira ko kwambara ka pasiteri ko kujana na ya majingi